thara kan lo lo ma che o khonga yin subscribe button le icon bell kha min lo click sak ve ula kan lom hle ang WhatsApp number 9612 608 775 pa biak thereng kan ni e ole chi be ule tun chum chu hey ama ka chu ni Facebook a khanin status te kan overview wa amero chu WhatsApp in ron lu lan ta WhatsApp status sa la moi tak tak te le thu ril lyrics sang chi te ani amar chu mi song song ngai na ta ni lova tam tak ngai na du amma salama ro chu mi song song ina kan ngai na chu fiam thu ani a comedy lampang han ni bok theng chi te chung chu application a hianin ka da khoma tin thil lampo ka da thawa zai a emo an chi thlir nuamang chi le han status hon thei turang chi kha en thei ba ka download thing kan da tin features pakhat ka tel chu chat application WhatsApp ang chi khani ta a tuna hianin a download lang le a features sang kan enanga man dan te kan zirang ole kan lu chil tak mai khoi takin subscribe button kan click la apia bell icon kan click le la all a khanan da la ti chuan ka channel akaron upload tharapiang video upload zo rual sikona notification ilo donga ilo muzel theilon nia ole thupu ya lutila description a khanin kan download link I download to link ti nuaya khanin link ka da status video downloader link ti te kami nuaya link kan click la ke chening ka copy ya ka paste me nga ka block ain lu tanga han zoom ula ko thang zo hi download ti hin click anga khalak hi chuanin Google account indu ber khan ti kanga pakhat item in nei chuan in okay ang package installer click anga download anga download zo MB hi 9.7 MB chawnia te mm a zo Google status downloader ti nia install ta ula kan install anga kan open ang welcome speech oma welcome message okay nga etsi kan tel ve china chune ta zum klang extur oma ex me nga Sintin la umdon anga poi click pop mela profile siam na hi chung ber hi ta hian I okay nga profile siam don le aloi pe nga ta hian in name a hianin
description ấy đủ lấy number te kan la dei la sila ka hiam mail gender khan data la mail kan danga chunin camera element click la I profile picture select photo ani lutanga gallery in open anga Facebook an lutanga I profile picture du kha in khanga tik mark anga itikanga I save ang kan application ni activate the chau ti na ni I chat hom chung khan ita a ita pen video pi upload thia emoji te po ma chuan an omnual to ha achung tlang a hianin han back ke ula feite a hianin he chat group khan ita tu na me kha an evaluate le thina nga in chat thia ti chuni private du chuanin an profile picture a han click la chuanin an profile picture hi Facebook ang khan I comment vek thei thoni chuan private ai biak du chuan hei hetilai a hian I click anga hei PVT na ni a hei private message na ni a click me nga hangan da tal ta biak le ta la poimo bera chunin status video download dar han download na tu ten lut la en video upload salo trâu nga chang sang chuan pakati du khan open chin ta la ngai pen comment a pek vek thea an upload hi te lo ti ve te la chuan na tamuang da ula ka 100 KB per second pokal lova video loading apo na ti che em lung le tun lai wifi po hi enti na mani love với khả năng tích là hay mình kili hi full zoom na nia chuan Facebook sa te hun download na ni o download thia downloading file kalanga hei hi in gallery a lutang chuan in back le tai la hi alone ta mi hi upload ve du tang khanin upload option kha ka siamin ka free a le lokana top na ta mi lo hritim ula rating pen pe thia tai lu tanga headline web plus sign in lu tanga select video in lu tanga gallery in video du khain upload ve thelo upload ve ram tawla ka duwa
fiam thu em cái này đâu ạ in select zo in upload du in select zo han tik mark tik hi in click anga description in da venga title ka chin in send me yang chin uploading kal non ta ani status ni wang hianin status ni wang hianin sikon som thum tanga sikon som li panga hi tok viawani heta milo upload pi ve a tlom ngai milo upload pi ve du tein omani chon o ka upload nga neti chi em upload chung re mai po toy em ne ka akal phung chu ni ta a khoi takin lo install ve latin lo subscribe la ti ka sei du wa tin chu ti ro chen feature danga hianin het la share hi oma anlu tala WhatsApp ai mo khoi apo ni ta sala han i share ve thaya khana lo download ve me don ni link kal tang khan o ka features sunia la thuam bel zel tumania khonga in lo install ve latin lo subscribe ve la lo share ve la kalom hleang